شارەداریên gel ên Bakur û Rojhilatê Sûriyê di plansaziya xwe ya sala 2024 de gelek projeyên xizmetguzarî danîn pêşiya xwe. Ji wan projeyan jî projeya kanalîsasyonê bû. Li gundê Tilzîwaniyê ku dikeve nêzî Bakurê bajarê Qamişlo, 6 rojin projeya kanalîsasyonê dest pê kiriye. Proje ji aliyê şaredariya gundê Tenûriyê ve hatiye destpêkirin. Dirêjahiya projeyê 1500 metre ye û lêçûna wê jî $75,000 Amerîkî ye. Têkildarî mijarê hevserokê şaredariya gundê Tenûriyê Xurşîd Mihemed behsa girîngiya projeyê kir û got proje li ser daxwazên xelkên gund hatiye destpêkirin. Sala 2024 5 proje me hebûn. سرکه شوی سرکه آو و صرف صحی بو نهاو که ام گنده تلزیوان لوید ام افچند روزا ام دست بکار کریه پشتی گلکی گازنی ملت هبون صرف صحیه وانا که بتمامی هاتبو گرتن شاخیر جیمی دهاتی بو چکرن گلکی گازن کرن براسی ام درکتن پشتی دراسات خو پشتی ام درکتن مدیتن گو یعنی استانگایی که گلکی دکشینن حتی شاگرته می دبستانی در جواجی که آوا صرف صحی درت کده دروا ما دست به کاری خو کردنها شخو پروژه ما یا هری مزنه یا ندنا پروژه مده درجه وینا که 1500 متر تکلیفه وینا که در دوره هفته و 5000 هر وها خودی کمپانیا لورکان عزالدین ابراهیم جی داخویا کرن کو او روزانه جه هفته حیا هشتی بورین کانالیساسیون بجه دکن. ام دسپیک ده باگرام کار دکه روزیش هفته حیا هشتی بوریم داتینن و جریگار که حد دواجم داتینن و طبعا رجاري مسلحن ام حسنا بخيني و ابوريه بوريه مقاومه طبعا بوريه قامشلونه وبوريه مجاني جبو قلت قال لك باشا جده صالح يا صالح ان شاء الله بدوميني لگوری هفسروک شارداریya gundê Tenûriyê ya bajarê Qamişlo projeya kanalîsasyonê wê di heyama 6 rojan de bi dawî bibe. Her wiha li ser 4 projeyê din jî kar didin meşandin.